mengeroi kebenaran unen kafe demi hipati anak menerkejila umat Muhammad hukum syariat itu kekuatan jika mengeroi kebenaran unen kafe demi hipati anak Kabar raya barola jika rupa tujuh sentujuh jika kabar hirsi kafe musorabana jika risinan jika kabar raya barola jika rupa tujuh sentujuh bintang berbeda puja Rabbana dengan mujizat Nabi Muhammad sikap felan dan percaya diberdasinan diemulangi bintang berbeda puja Rabbana dengan mujizat Nabi Muhammad kabar raya barola jika rupa tujuh sentujuh jika kabar hirsi kafe musorabana jika bensinan jika kabar raya barola jika rupa tujuh sentujuh jika kabar hirsi kafe musorabana bintang berbeda puja Rabbana dengan mujizat Nabi Muhammad sikap